पाउसदे उइब मर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे यांगोंदा लेबसिंगदी सेंग अमदी चाननब थाउगी ममल तांगमनबदगी चाकनिंगथि नुंगाइना चानद्रे म्यांमार की ख्वाइदगी चौब सिटी यांगोंदा लेबा मियोयाम सेंग अमदी चाननब थाउगी ममल याउना फोर अयामबगी ममल काहेना तांगमनबदगी निंगथि नुंगाइना चाक चानद्रे हाइरि लिसिंग अनि कुनगा मथोइगी फेब्रुवारी थादा जुनता लानमिना कु चथदुना म्यांमार की मियामना मिखल तौदुना खनबा सरकार अदु मुदलगा लानबीगी सरकार अमा थमखिबा अदुदगी यांगोंदा सेंग अमदी चाननब थाउगी ममल सरगोम हेंगतख्रे म्यांमार की वन इकोनॉमी जुनता की मखादा काहेना सोक्सिलक्तुना म्यांमार की वन इकोनॉमी जुनता की मखादा काहेना सोक्सिलक्तुना थबक फंगदबगी सांग वांखलगले नोमगी तंगाई फदना चंगब पोचैसिंग ममल अतिया पकना वांखरे अदुबो मखोइगी सेंदोक लंबी हेंगतनब लंबी दी लेते सरकार न पीरिब खुसुमल की चांगसु हेंगतबा लेते हाइरि यांगोंदा लेबा I-18 हाइना कोबा मियोय अमना फोंदोकपदा हल सिंगदी मसा मसुसिंग चाक चाबा फंगनदबा चारा हेलगा चांपुट कुंबा खरा चारगा लेनबा यामना यावरे लिसिंग अनि कुनगा मथोइगी ममांगदा बुंग मनुंगदा इकोंग कोमना चाबा कोनरंबा तोलोबा दुंगा सिटी मियोय तरेट लेबदा मी मरीदी चाकतगी हेना थोंगबा कोनद्रे मसी सेंग अमदी चाननबा थाउगी ममल का हेना वांखलकपदगिनी हाना सेंग तिन तरेट लेबा कोनरंबा तोलोब असी हाउजिक दे चेन टेन मरी दगी हेना लेबा कोनद्रे मरमसना अयुकी संगले नमा इमुंग मनुंग पुन्ना चामिनरगा नुमिदांग दे अहल मखै चरा हेलगा अंगांग खक्ता साक पिजनरे फाबुंग पुक हांगना नुमिदांग तुंबा संगनरे हारी मसिगा लोइनना मखोइना चारिबा चेंग असिसु यामना फबा मखलदी नते अफबा अहाबा चेंग मखलदी उखिदिबा कुइरे हारी अतोबा थिनजार को अमना फोंदोरकपदा मांगना चारा हेंदोकलगा मफुरोइबगा मसाक होइना फिजै साक लिसिंग अमना नत्रगना लिसिंग अनि पारगा चेंग लेबा कोनद्रे साक लिसिंग अनि चामहान लेबा चेंग अदुना मखोइ हुम चाबा कोनदबदगी मपुरोइबगा मसानुवा गोइना फिजै महाकदे आयम मदमदा चारा हेलि हाइरि यांगोंदा चेंग अमदि चाननबा थाउगी ममल काहेना वांखलक्लिबा सिगी मरम क्यामुक लई मरुइबा मरमदि जुनताना मरम चादना चेंगी ममल लेप्सिन भामदे लेबाक मनुंगी थोंग्रिबा लान असिसु मरम अमने साधोक ससिनदा अथिंगबा कया थमजिल बना लान मरम ओरगा थमजिलक्वा लान मरम ओरगा लबुकता हौवा माहिबरों कया मई थादोक्तना महनबदगी चेंग तांगतुना ममल हेंगलकपने लौमी अमना फोंदोरकपदा जुनतागी लानमीसिंगना सावीबो कानबली खिनयु अमदी यू टाउनशिपदा जुम कया महिनोक्तदा तुमना थादोखिबदगी मखोइ मयुमदा लैदुना लौ सुगदबा अदुसु सहियसदा सुबंगमखिदे युम खक्तना तना फौ थानरिबा लबुक कयासु जुनता लानमीना मई थारके मसिगी मदकदा फंगलिबा चेंग खरागी ममल असुकदगी हेना योनबी यारोय हना जुनताना लेप्सिलकपा असिना चेंग फंगनदबगी ममल का हेना तांखलकपने चाइनीज भेसल ना फिलीपींस की जहाजदा थेंगजिलखरे चाइनीज कोस्ट गार्ड अमगा अतोप मिलिशिया भेसल अमगना फिलीपींस की कोस्ट गार्ड चीफ अमदा नवाइजिन भित्ता येनबा लेरिबा सोल इथत मनाकदा थेंगजिलखरे हना फिलीपींस की मैकेदगी फोंदोरकले थागदोगसदा मी असोकपन यावखरिबा आइबदुदी फोंदोरकपा लेट्री अदुमनमक फिलीपींस गवर्नमेंट थागदोगसी अकन भमोंगदा कंडेम तौखरे चाइना की थाउंगसी मनीला की मनिंग तंबदा खुथिंगजिनबने हाइरि फिलीपींस गवर्नमेंट फोंदोकपा मतुंगिना जहाज थेंगजिनबगी थागदोगसी फिलीपींस की सप्लाई बोर्डर अनि कोस्ट गार्ड की जहाज अनि नंगाक सेंदुना अचा अथक पुसिननबा चतपदा चाइनीज कोस्ट गार्ड की जहाज असिना थेंगजिलखिबने ममांगदसु चाइनीज कोस्ट गार्ड की जहाज थेंग फिलीपींस की जहाज सिंगी मनाक नंगना होंजिलक्तुना खुदोंथिबा कया मयोकनबा यावखरे हंदकी असिना ऑफिशियल ओइना तौगे हाइबा अमा यावना चाइना ना मखोइगी मपांगल उथोक्तुना जहाजदा थेंगजिलखिबने निंगजिंगबा याबदि साउथ चाइना सीदा लेरिबा सोल हाइना खंगरिबा इथत असि चाइना फिलीपींस वियतनाम मलेशिया तवान अमदी ब्रुनेई आरबा लेबाकसिंग असिना मुन्नदुना लेरिबने अदुबा हौगिबा मतम खरा असिदा चाइनीज नेवी मसा मरेंग फानतोरक्तुना अतै युमलो नरिबा लेबाकसिंगदा कायहौबगी थौ सथरखिबने हाइरि नगलमदा हमासना केमिकल वेपन सिन्नारब्रा हाइना चिंगनरे पैलेस्टाइन की टेररिस्ट ग्रुप हमासना केमिकल वेपन सिन्नारमगद्रा हाइना इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी सिंगना चिंगनरे मसे हौगिबा तांग तरेदा हमासना इजराइल लंदाबदा यावगिबा टेररिस्ट अमगी हक्सांगदगी फंगिबा खुदमदगी चिंगनरकपने हाइरि पाउगी सोर्स मतुंगिना हमास की टेररिस्ट अदुगी हक्सांग रिकवर तौबदा यूएसबी अमा यारंबा थेंगनकी मदुदा साइनाइड डिस्पर्सन डिवाइड हाइना थारंबा थेंगनकी हाइरि थागदोगसिंग मतंगदे इजराइल की ऑफिसर्सना फोंगना वफम अमता फोंदोरक्तरी हमास की मैकेदगी केमिकल खुलाई की मतंगदा वफम फोंदोखिबा लेते अदुबो हमासना केमिकल वेपन सिन्नारंबा तारबदी यामना अरुबा इशू अमदि होरकदौरे इजरायली फोर्सेसना गजा स्ट्रिप
West Bank amasung Syria da akanba yar strike Toikhre. Israel amasung Palestinian terrorist group HAMAS ki marakda songnariba lala si paktok chawthorakatra aina mi painaring italagda Israeli warplanes na ngarangahing amasung ngasi Gaza sinba thungna target kya da attack Toikhre Iran gi thausil kaya sa thariba jumlo naba Syria gi air forcing daso aduga sahi lising kya gi mamangda Israel gi Judea amasung Samaria haina koramba hausina West Bank ar balamdam daso terrorist na sinaba mox amada air strike Toikhre hari Israel gi nongpok lam daso sia Muslim militant group Hezbollah Israel da attack kya torok pamaram na Israeli forces naso drone si naduna amadi artillery si naduna attack kya tauki Gaza strip da Israel na ground operation chataraba de Hezbollah na sulan asida mayek sen da jawsi lakani hana threat dawri Hezbollah gi threat asi aruba mongda oiwa amasung awang Israel da ipami sina akan pressure pirak pamaram na Israeli sarkar na Hezbollah gi fighters in kari imata tawba ngamdana pamangjongna na khot thawba pamle aduba lana se Middle East in bathungna sandorak pa yai haiduni United States na Israel bo thinglaga thambani haike Hezbollah na fana threat tawrabaso Israel na makhoi gi asaba matamda Sunni Muslim terrorist group HAMAS muthatna bagi pandamda ground attack soidana tawrakani haina thajari Israel na tank camera amasung lanmi lising taragi khujing kya Gaza galwana ba paring da thamjilaga thamli awang Gaza da leiba mising kharom da chenan ba Israel na makhatana khanghalli amasung nongthak dagi che sai tuno warning kya tawri awang Gaza dagi miwi lagdari rom di chen khre haina thajari lamdam masida Gaza shidi da HAMAS infrastructure kya amsu surung system leiba maramna Israeli forces na makoi gi lan gi ani subat angkak da ground forces thajindana mamang da abuk to ukhi triba mong da khutha gani hairi ngarang ahing amasung ngasi su Gaza sin batungna warplanes na akan ba air strike tawki edek tawki ba mafam singi manungda Israel na misam sing chen ba khangaliba kha Gaza da su yauki aduba kha Gaza da target tawri ba tangai fadana HAMAS ki member sing amadi installation sing mang takhanna ba kidamakni ana Israeli military na haiki Maragasida langi awawa nanglaba Gaza da Indian hidak langtha surgical item amadi sleeping bag na sing bathakre Israel lanmi amadi HAMAS militant ani ki mragda akan balan chatharak badagi kahena awawa mayuk narava Palestinian sing kitama disaster relief material tan kuntra gani thoiga loinana hidak langta gi item tan 6.5 ngasi Indian aircraft amada thakre Indian aircrafts ki C-17 aircraft amana Ghaziabad ki Hindan Airways station daki Egypt ki in Aires airport tamna chawrak na ton kuntra ga mangarom ki oigadaba thengbang polam sing adu thaki bani polam sing adu ki manung da tangai fadan sangba life saving medicine surgical items sing tarpaulin sleeping bag sing sanitary items sing amadi water purification tablets sing yauri Ministry of External Affairs ki wangangloi arindam baksina ex media platform da phongdo khibada Indiana Palestine ki awa mayuk narapa miyam ki damak humanitarian aid thakre IAF ki C-17 flight amada medical ki oiwa item sing ton 6.5 amasung disaster relief material tan kuntra gani toy Palestine miyam ki damak puduna aircraft ki flight aduna Egypt ki Il Aris airport da thongre abo Wafam phongdokhe Sairaga sida Egypt ki Rafah border point maikairum da ki tengbang ki polam kya thanna yawwa truck kullomna Gaza tamna changsin kre truck sing atu hidak langthak sing amadi tunanga amasung pasta na singba chana thang na polam sing yaw ki haire Maragasida Russia na Ukraine ki energy grid da structure tharagada bagi yenglaga Ukrainian sing amadi kendal sing paisin bahawna khre Haugiba sahida ningtham thagi inglaba matamda Russia ki lanmi sing na Ukraine ki energy grid amadi infrastructure sing da akan ba structure thaduna mai amadi ising phangandana sathina ka haina inglaba Ukraine da mioi lising kya thakna ba ising amade mai phangan ki daba kya du ningsinglaka October thagi taradagi hukduna Ukraine gi angang hal khaktana masa masa gi mayumda uwasing sing oina ba paisin ba madi mai phangduna amamba matamda kendal na mot chinduna mangal phangna na ba gidama ahing nongtel khangna Ukraine gi miyamna sing amade kendal sing paisin thamba haunare haina phangdok narakle Russia na sa tharkadab akan ba attack sing namaduso Ukraine gi mai phuthok liba energy grid sing da atamna na thugai yekhai duna Ukraine gi mizam yam sing gi kham thengna aing ba khangna na ba pandam da tawrakada ba attack sing adu mangjongna na khanglaga Ukrainian sing da section thawrang sing asi lakhna ba hauna rakhibane monsoon da Ukraine gi imung abagi mioi taraga humdoi da ngari ba sahi taram de da ngari ba no famasa amana la ka thoriba akan ba ningtham gi aing ba du da gi ngak thok na ba gi dama sing thana na ba u sing kak pa made
honjinbagi thabak haukhre mahaki mama Tediana jare masu tha kaya aingba khanggadaba adugi yenglaga amadi ningthamthagi aingba marakta maisu phangloidabana amambadagi ngak thoknaba candle seng khomjin bahukre mama masagi ebigi pawmising unaruba amada maman hai ningthamthagi matam jawsilakpada mahak kari amada pamba leitre mahakna pamliba haiba mahaki mafi maron sing jomsindana Ukraine gi wangmada chen kiba pami hana sahi nifugani fan surabi yare hana phangdoraki Nakalamromda Hamas Israel gi lanfam hena saak thorakbagi akiba leibana lan leplasi haiba Wafam Pope Francis na phangdorakre Malem gi saknaraba dharma gi lusingba Pope Francis na ngasi nongmaisin namita akiba masak oina satharakliba Hamas Israel gi lan asina makatan hena pakthok chauk thoraktuna tamthriba lanfam am oirakpagi akiba leibana lan asi leblo haiba Wafam phangdorakre mana Gaza Strip leiriba awana taraba misam yam singi yenglaga ahenba humanitarian yasing posiraknabagi United Nations gi maikaida haijakre haidi Pope Francis na hai lan haibas da khudimak mai thiba oigani mai pakba haiba amuk lan da leite lan ami begi samaj da amangata natuna karisu purakte maramaduna Hamas amadi Israel gi isilinauksina khudak gi lan le firo haina Pope Francis na romgi Salviters Squad leiba Angeles da mafugi mafam da haijakre haidi masagi sahi marfuga taruk surba Pope Francis na khudombi thiladuna hai ngasi Mana hangba malangda yengladuna mapugi miyang neng birak na bahai jakre masidana tana Gaza Strip da humanitarian aid jawsilakna va amadi mafamadu da fazina da tamliba hostage sing thadukna na Wafam su phangdokre mamangi October 30 da Hamas ki militants in Gaza Strip ki Israel tamna Gaza Strip ta ki Israel tamna thomchinan akan ba attack sa thabada yam dravada miolising amaga samri hena hat khebagi thokdok thokhibani madugi matungda Israel gi lanmisna laman khumba oina Gaza Strip da Lieutenant Bobbing Satabada Palestinian Maza Lissing Mari Chahum Hena Hatkre. Maduna say Hibam using a do I am a Maralaj the Bamisam Naktani Hanaso, Hamas na Saliva, Half Ministry, Maketi Fongdora Kibalake. Maduna Maram Orega Mikuna Tarava Taramba Gaza strip Hausik, Mita Trava, Mangtaklava, strip a Moheure. Hausik Gaza strip the humanitarian crisis ki Azoba Kolawaba Hunaragle. Mafumasdam yam da Israel na ising sinjakamadi electricity mafumfana kaktar kibadaki mafamadu aki bagi masuk weraba phivam amada lagle hana Hamas singi maikedi phongdorakle ahanba tangkaki wana mangtaklaba madi jinjak ising mai phangdraba mafumasida tengbang polam sing pusinanaba ngarang thangchun mita changsin gi aduvo United Nations ki office singi maikedi nuangmada sumnadangi truck kun khak changba yanana bagi ayaba firake Punna million 2.4 Rome leiba Gaza Strip da nomagi tengmang polam drug kunna miyoi sing atugi mathau taba chinjak sing phangan bok oithokte aina so humanitarian crisis nangliba Gaza dagi phangdorakre Maragas da hoki birai numita Hamas sing na saurak na miyoi chani rom phajina da thamkiba adugi marak dagi United States masa ani thadorakre atai sing budi hausi phawwa phajin da lai haire Israel na kudum chalava West Bank gi masjid da aircraft na attack chathaduna mangata thogankre Israel lanmisina hanana kudum chanchinduna thamlaba Gaza gi West Bank manakta leiba masjid amangasi angan ba yukda akan ba strike jatatuna mahan takhankhre thawngadu da Palestine gi maikedagi terrorist na sathagada pathawni ana phangdokpaga loinana thawdogadu da miyoi ama seki ana claim tawrakre ngasi jathagi Israel gi air strike aduna West Bank da chathava ani suba air attack waire ngasi jathagi ba attack adu gi matang da Israel gi maikedagi phangdorokpada alanchar masjid asi January refugee camp manakta leibani haripa mafumasi Hamas amade Palestinian Islamic Jihad operate tawpa mafam nei Israel military ki makete ki thadorokpa photo sing uladuna hai masida si ki manungda leiwa bunker ma da sangba yaba thong ama fale thong adu ki manungda diagram sing so photo adu do thorakre loina na hariba mafam adu da terrorist na makoi ki yamlaba khosu khurai sing paisin pham oina thamba go down amus lei haibo thorakre January refugee camp masida sahi asi ki angan basaruk da Israel army sina pak chona operation chathagi basu lei khabani Social media da thadorakpa video footage in Israel lanmisina sathagiba air strike sing chapchan uthorakre edega du ki matung da masida si gi mapan thangba wall dagi ahofa makul amada mise miam chen thok narakpa gi saktam oke madugi akoi bada fada hodi kaya faisin dun leiba gi saktam so oke madugi manak da Palestinian miam kya amus leptuna leiba ga loinana ambulance sing sarian khongduna thawna pa gi saktam so uthorakre bom pokhai gra matung da Palestinian Red Christian ambulance service ki maike dagi phangtorakpada ngasi gi masjid attack adu da miyoi ama siraga ahumna asoga panangan gre hanadi thawdok adu da miyoi ani siki ana phangtokhiba leikibani masjid adu gi anak pada leiwa miyosna phangtorakpada masjid adu da attack sa thadring mak hoina Israel gi lan misna mafam adu da leiriwa miyam da athuwa matam da makoi gi game sing thadok tuna lamna chenthokina pakhangala khiba leiki
अदुमनमक मिलिटरी सिंह अदुना करंबा मतमदा बॉम्ब थातरखिगनी हाबदे खंगलखिदे हायरे इराक दा यूएस फोर्स सिंह लेबा बेस दा यामद्रबदा रॉकेट अनि पोखाइखरे इराक की नौसुप थंग बसरुक लेबा अनवर प्रोविंस दा यूएस मिलिटरी एक्सपर्ट अमसुंग एजेंसी सिंह लेबा मिलिटरी एयरबेस अमदा नौमाइसिन निमित यामद्रबदा रॉकेट अनि कापसिन अटैक तौखरे हन इराक आर्मी की सोर्स अमना फंगदोखरे अटैक सिंह अदु अयु अंगनबदा थोकी इराक की कोनुंग बगदाद की अवंग नौसुप दा किलोमीटर सामग मरफुद्रा खरा हेना लाफा अल बगदादी टाउन मनाक लेबा आइन अल असाद एयरबेस दा रॉकेट अनि ताकि हन इराकी आर्मी की ऑफिशियल अमना फंगदोखे अटैक अदुदा मी सिबना तकना सोकवा अमदा यावखिदे अमसुंग पोसै खरा अगाय दोइथोकी अन सोर्स अदुना मखातना फंगदोखे हाउसिंग फाउबदा ग्रुप अमतना अटैक सिंह अदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम तौद्रे नमित खरा असना मसाना मसाब इस्लामिक रेजिडेंट इन इराक कौवा मिलिशिया ग्रुप अमन इराक की तोंगन तोंगन बा मफम सिंह द यूएस फोर्स सिंह लेबा मिलिटरी बेस सिंह दा रॉकेट अमसुंग ड्रोन अटैक सिंह मखोना सथबनी हन क्लेम तौके इजराइल ने एयर स्ट्राइक सथबदा दमाक्स अमदी अलेपो की एयरपोर्ट टोइख्रे इजराइल नौमाइजन मिदा सीरिया दा एयर स्ट्राइक सथदुना लेबाग असिगी मरुइबा एयरपोर्ट अनि लौबा यारोइदबा मौंगदा अमांगता थोगनग्रे मसिना मरम ओरगा अलेपो अमदी दमाक्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट दा थोंगलगदबा प्लेन सिंह लादैकिया दा थाइदोकलगा ताहनग्रे इजराइल की एयर स्ट्राइक असना सीरिया की सरकार चलाइरिबा दमाक्स अमदी अलेपो सिटी की एयरपोर्ट सिंह सिनबा यहांदना थमखिबने हंदकी असि थारगा इजराइल की माइकैदगी मतम अमददा एयरपोर्ट अनि असिदा बॉम्ब थाधरकिबा अनिरक सुरे इजराइल अमसुंग हमास अनि की मरकता लांचोकनबा असिदा सीरिया की एयरपोर्ट सिंह असिदा ईरानदगी खुसु खुलाई पुसिलकपा याई हना थाजनबदगी इजराइलना एयर स्ट्राइक असि चथबने हाइरे नौमाइजन मिके अयुपुंग मंगा मखरुम ताबा मतमदा इजराइल येंगनबगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अनि अटैक चथबदा सिविलियन वर्कर अमा दमाक्सता सिकी अदुगा अतोपा अमना सोकी हाइरे सीरिया की सरकार चलाइबा न्यूज एजेंसी छाना की मतुगिन एयरपोर्ट की रन वेदा चाउना अमांगता थोकपदगी एयरपोर्ट असि सर्विस तौबा यादना लैखिबने हाइरे मिलिटरी की पाउ मतुगिन मतम अमतदा सीरिया की एयरपोर्ट अनि असदा मेडिटेरियन सीदगी पासिंदन एयर स्ट्राइक असि चथकिबने हाउजी अक्टोबर 12 दसु असिगुंबा मखलगी एयर स्ट्राइक चथदुना दमाक्स अमसुंग अलेपो एयरपोर्ट सिंग चाउना अकाय थोइथोके ममंग जयौलदसु इजराइल की माइकेदगी अलेपो एयरपोर्ट एयर स्ट्राइक चथरपदा मिल मंगा सोकी मदुदगी एयरपोर्ट असे सिन्नबा लेप्तुना लेरखिबने सीरिया का डेकेट अमा हेना लानसोकनतुना लाखिबा इजराइलना सीरिया की मथक्ता नोंथक्तगी बॉम्ब हाइथबगी थौदोक हेना कोंसिल हंतुना लाखि इजराइल की माइकेदगी लनाई मियुए अमना फोंदोकपा वाफमदा कमेंट पीबसी क्या तौनदे अदुबो अंदगी मतंग असतदि मफुंग फना मतेंग पांगबगी थबक चथमिनासी हाइरे नकलम रोमदा यूएस ना अहेनबा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल दा थाजिलगने यूएस ना टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस ट्रस्ट सिस्टम अमदी अहेनबा पेट्रोट एयर डिफेंस मिसाइल बटालियन मिडल ईस्ट दा थाजिलगने हन पेंटागोन लाउथोखरे यूएस के खोंगथांग असे हंदक मिडल ईस्ट यूएस लामी की मथक्ते अटैक चथरखिबा अदुगी पाको मोइना एयर डिफेंस सिस्टम सिंग असि थाजिनबने हाइरे यूनाइटेड स्टेट की मिडल ईस्ट मेरिल लिसिंग अनि अमदी अतै एयर डिफेंस सिस्टम सिंग फगरनदुना अमेरिकन सिंग की पुंसी अमदी लंथम ngaknarba खोंगथांग असि पाइखलखिबने इरान सगुटब ग्रुप सिंग खा एशिया लमदमदा लैरिबा लेबाक सिंग मरकदे येंथिना बथोकपा याबगी ओइथोकपा हंथना लैरे यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन कुमना खन्नरबा मतुंग इरान सगुटना मिडल ईस्ट रीजन दा प्रॉक्सी की लाना मसा थरप याबगी पतांग कुपना खनाखे मदुद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस दा मिडल ईस्ट लेरिबा यूएस की बेसिंग दा एडेक्स थरप याबसिंग आक सेननबा नोवा मिसाइल डिफेंस सिस्टम असे थाजिनबनी अन डिफेंस सेक्रेटरी लेवो एस्टिन फोंगतोरकले एस्टिन की माइकेदे की मंगोंदा हेक ऑर्डर तरुपगा हेनबा ट्रुप थाजिनदबा थौरांग तौरी अदुफो ट्रुप गया यामना थौरांग तौरिबगी आबदुदी फोंगतोखिदे पेंटागोन की माइकेदे की लानमी लिसिंग अहम मिडल ईस्ट थाजिनदबा थौरांग तौदुना थमखरबनी मसिना हानदगी मफम अस्त लेरिबा यूएस फोर्सिंग मपांगल हेंगरहनगने अमदी इजराइल की मतकता लांदारकपदा ngaksenbadsu mateng oigani haire यूएस लानमिसिंग मिडल ईस्ट अमुकना थाजिलकवासी सही अनि की ममांगदे ईरान का उंखनबगी चांग हंथरे हाइदुना मिडल ईस्ट थमलंबा यूएस एयर डिफेंस सिस्टम बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन विड्रॉ तौखिबा असिगी मतुंगदा अमुकना थामजिलखिबने पेड्रोइडसी यूएस एयर डिफेंस सिस्टम की ख्वाइदगी एडवाइस ओइवा एयर डिफेंस नि आइना लौनरे यूएस एयर डिफेंस सिस्टम की ख्वाइदगी एडवांस ओइवा एयर डिफेंस नि आइना लौनरे अदुवो यूएस अमसुंग मपांग लेवाक सिंग मिसाल असी अयंब मतम मतिक चाना सप्लाई तौब ngमदना लागले अमरम द थर्ड आइना खंगरिबा असना शक्ति लेबा रेडर जावबा सिस्टम नि यूएस की माइकेटगी सिस्टम असी 2016 द साउथ कोरिया दा डिप्लॉय तौबदा
China kan janing da bafong to rakhe haukiba matam khara asli Iraq amasung Syria da leiba US lami ki matak attack sathabagi sang khangin hengalakle masi Israel amasung Hamas militant ani ki marakta Gaza da khuthok na bahawrakhiba matung dagi US lami ki makta attack sathaba hengalakibane aroibe da content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padaga jari channel asina dom da kana badi subscribe to be business subscribe to be romoloinana like and share to wasu kawi ko namak po amakhanna thagajari